Aso tofi manuiro tātou o tanu ule nei fo i whao popongo tala mai Sāmoa o sibaiele whaafonga. Wa whaadia mai Amerika Sāmoa ele o iai se tase na a fia pe ma o maudu soifua i le pasese ale maalele le Sāmoa Airways le ana tifa i tua ma le awala mai le tomu whai le tūlau ele i le malai vaale le fitiu tai manua o le pepo whaamtananga mai le company vaalele le atunu. E fuat le i reporting to ina mai e pailate to o lua o le vaalele o le mahaloso le savili na foi o na whaingata o na whaaton tonu le vaalele ma tifa e sea i tua malea la vaa. Whaalia se pa anga telefou mai Amerika Samoa e to o lima le pasese ma pailate to o lua e to o tasi le sa yele manua i luna ao ai ua mahe o na toi tong fitia. O le vaalele lea le company vaalele le Sāmoa Airways o le 5WFAY e le vatu talu na taunu mai le toe whaale leia a tolo na tino i le tau e siria ma le 10 miliona Tala. Ai olo o iei nei vaenga toe whaale leia mai le whaale laventula i mai le tae au le asolu lo le vai aso nei. E tele tula e se 10 malua le pō na pō ai whatoa fiki mai le pepo whaamtalanga mai le official pānemia ma le kāpeneta wa wha maunia ai le si itanga mō pasese o ta vale la iti whapena fo i pasi lau pasese. O le si tanga fau o whaatulanga ele si tia le ele tolu se 10% mai i le tau o lo iai i le teme nei. Mai o le pepo whaamtalanga o lo ta wai e iei se teime talatana manino e le pūlengo whela ua inga lunga al te tele le oto o tonga atoa o lo whaavai mai iei lea fuafuanga po whai unga aloa ia le malo. O se tasio whai unga le kāpeneta o tu ina mai i se pepo whaamtalanga wa ave ese ai le lango le malo le lakapi Sāmoa, ma wale toe aloa ia ele malo le lakapi Sāmoa na te whaatautia le taalongo le lakapi te tonu Sāmoa ma le vai fafo. Wa manatu le malo ia fiso swani le toe le langa ino le taalongo le lakapi, o se tasi leo taalonga i pele le antunu, e na ua tuana i atu le tele o fi naunga ma fe ese a inga, e te tonu o le uni ai maise ai o le tūlanga maua lalo, le ua manatu le malo ua pa ua tu el tūlanga le lakapia le atunu i laulangi. Te luai o le whaafuenga le lakapi, ua tele tausanga ua awhi ai. Wa sila le malo ua umi se teimia whaatari se fafoa la me le whaafi tauni o le tūlai mai. Mana tau mawhaifo i le malo e au maia whaatasi tuo o whese se inga e whona tanga na tausa i lia ai se fafo. Peitai ua silinga tari i seu, ma wale hai lava se tasi. Ma o whai loe le fionga le te tai o le atunu, le fionga la aude le maa le topula te Valfosi Schmidt. O le nei whai unga ua whaia le malo, wa ve ese le toe aloa ia le malo le lakapi Sāmoa, ma ua tau fia i foi, o na toe tui natu fiso swani maasani tau tupe, mai i le malo i isi uma fiso swani i le lakapi Sāmoa. Wa whaadia foi le fionga le pānemia, wa mātai tui na le malo se yuni lakapi, o le atu i natu e le lango mai le malo i le lumanai, ina i au sia le whaanaunau ta ingo le atunu o mon tangata, ma e lango i le lakapia Sāmoa i laulangi atunu i fafo, ina i atoe whaafo i le tūlanga maua lungo le ta longa Sāmoa i le tūlanga i te tau ona iai. Peitai o lo iai lava le whaanaunau ta ingo le malo, i ati na e le leile lakapia le atunu o mo le lumanai, ma watu i natu aila na lango i nisi o porkalam te tele, wa whaata oto mai nei mo le ati na o le taalonga te tonu Sāmoa i le anga i atu le lumanai. Ua tofia se whaai unga le kāpeneta le vai aso nei, ia le sunga ia tau ili vai lua Sonny Brown, e le tofinga o le pule siri fau o le whaalapo tonga o vaa le atunu. O se tasi o tamani o whaatua tua ine le malo, ua loa tau sanga o tau tua pēr whaalapo tonga vaa Sāmoa, ma ua lava fo le poto maasani ma olo i umia wha longa tā waloa, e au fiele tike rio to mai tau matata ese i le lua hawhelus fumaltasi, wha pia foi le tipiloma ma walunga esu enga tau wati nae, mai ili tau sanga lua hawhelus e fumaltolu, mai li Universitea o Sāmoa. E tele foi ona tusi pasi tā waloa moa o onga wha pitoa i lana ngāruenga wha insinia, e lunga lava vaa Sāmoa nei maisi atunu i fafo. Wa sui nei le fionga ia tau ili vai lua Sonny Brown, e le fionga ia le ia tau Samuel Phineas, sa ia tau a veina le tau finga.
O se taso whiwhiringa mai kāpeneta I tūlanga tofi maululunga mtanga luenga whaala popitonga, wa tofia I unasa viane whaifuaina to ala wa vene mo ofisa siriol pulengo ati nae o I tūmano. O se tamani I wa tele tausanga o ngalue ai mole malo, mai sa whiwhiria foi e taula mua ele wa ia lol bloketi miliona tāla lea tunu, le wa fito I tonu ne iei lea pulenga fau. E tele on to mai wha apitoa, mai olo ia umia wha ilonga tā waloa, e au fia le tipi loma tau wha atuanga o le tike ri tau wha atuanga, ma le tipi loma maa walunga tau wha atuanga, mai le Universite o le Pasifika I Saute, pa te sei ma le tusipasi maa walunga e tūlanga tau pulenga, mai I le Universite a wawa Sāmoa. O nasa ua whase fumalua tau sanga le matua le soifua, le foi watu inatu iei le wha atua tuanga le kāpeneta, mo le taita ingo le foi pulenga faua ati nae o nuu mai tūmalo, e taulai atu le whaafuina o poloketi miliona tāla. O Tala fauia mai Sāmoa, anga le atu le tuai fōwhanga la whianga I masio tātou, tanu ni aso, whaasoi foia